Tedis kami pemerintahan, mankam teman kami BPD, kuakap baci bandol lebih katata. Apa yang kami bas BPD 11? Agenda tedis kami pemerintahan Kuta Lepar Samura, ras BPD, bagai peras panitia gendang guru-guru ron. Jadi si pemenas katakan bujur mantuhan, bas suarenda baci dengan kita pulung bas zambur Kuta Lepar Samurenda. Baci kita ngelaksanakan gendang kerja tahun bagai PI Baswari Simjile. Jenari ikatakan kami manbandu kerina anak Kuta Lepar Samura selamat kerja tahun. Bagai P manbandu kerina tamu undangan. Bagai P kam si mungkin enda dengar pertama ku Kuta Lepar Samura enda ikatakan kami manbandu kerina selamat datang ibas Kuta Lepar Samura enda. Jenari ini kami pemerintahan. Kami mengatakan selamat kerja tahun manbanta kerina, sehat mejuah-juah kita kerina, jenari kulbewari sangat mencari ras sehat mejuah-juah kita kerina. Jenari ikatakan kami manbandu panitia, melalakal ikatakan kami bujur manbandu, ija kelati hendu, guna ngelitkan gendang kerja tahun ibas kuta tenda. Ibas kami pemerintahan kuta, mungkin bacin dembue kamsi baci sampati kami, tapi kurang penungkunan kami rusur manbandu. Iba sadai mindo kami ulakal kita ukurdo, bue kalau bujur dikatakan kami, artoto kami pe kam krina panitia sukses kam si sekolah surandu sekolahdo singgo tamat sekolah jumpa pencarin ingan redahin singgo pantas serjabu pe jumpa tendo ngena bagi ngenati Tuhan. Jenari ning kami ibas kam latih ngelitkan dana kerja tahun enda mungkin ibas dung nakari gendang enda adilit kari kekurangan dana entah kai sidebana misalnya kam rekataman kami asa ngasuk ras gegeh kami tetap kami sampati kami bagai peman bandu kerina orang tua kami. Ibas gelar pemerintahan kuta mindo maaf kel kami manbadu ija ibas rapat kutata piga bulan silewat maka kin ibas kutata piga tahun silewat rusur si bahan tarian anak-anak tapi tarian anak sekolah seni budaya tapi ibas tahun enda lai laksanakan siti iakap kami kesalahan kami ibas kita rapat kuta kam enda isungkun kami pela gedang ukur kami labo anak-anak tak inahan kami. Iba sadai mindokal kami ulah kita ukurno kelebih warenda mari radu ras kita kerina pesikap sa. Edam siti kata ibas kami nari pemerintahan Kuta Lepar Samura bujur ras mejuah-juah manbanta kerina sekali nari katakan kami selamat kerja tahun. Ya ibas kita pemerintahan. Jadi dengan kita sinabagi sa. Cakap dah. Ya belum. Terus sepatan eda. Kami selaku panitia gendang guru Gorodon merdang desa Lepar Samura ngatakan selamat kerja tahun manbanta kerina anak Kuta Lepar Samura. Jadi buai kekurangan ibas kami panitia entah pemindo kami mankam kerina anak Kuta bagepe sidarat kerina tuh buai kekurangan kami arah jenda minta maaf kami selaku gelar panitia janah ulah sangkut ukurndo gelah gendang teda baci erdalan alu mohuli sesuai ras surah-suranta kerina janah jenari kupu dipe mankam kerina nak kuta bagepe temuai kerina sehat-sehat kam kerina sangat kam mencari sehat janah pe asa bancina si jaga ketertiban ibas kuta tenda sangat kita ngelakukan gendang guru-guru aroneda kuaka segenda saja cakap arah kami panitia bujur.
dage Bapak nandai turang teman senina sila arno bakun sekalian dame kerja takun kutan tak le para samurasi malam ibereken gendang kehamatan nangdangi kam karina pemerintahan kuta kepala desa ras perangkat desa PPD karinana lah ketadingan ibas Bapak Kapolsek KGP dan Ramil karinana janah landak kamras panitia silatih ngaturkan gendang endak ketua sekretaris sebagai bendahara landek kamera loalo ngelandeken gendang katonang si malongan rakyat masu sembiring merga naras turang berutarigan ngongranandai kam Bapak kekelengan kami kepala desa kami karo sekali mergana sila pergogo nggo begikan kami kaindai kata si belas kendu Bapak Ersada arif ersada ukur karina anak kutale para samura maka menjuah-juah kam karina ras perangkat desa ulah makin karo meragana ibas kam dalani tugas nu jadi penumpunan tengah-tengah kutan tenda bene kalak sirate cian sirate ilat man bandu si ajar-ajaran kam karina ras temandu sendalan uga makar maju nakutan tenda pagelah bakandu mejuah-juah ulah magin bapangku ras nande kemrakane bagai anak ni pupus sidilak kisidi beru sehat-sehat karina bapak nandengku gelah tanda-tanda pagi sembiring merega naras berutarigan masu ibas perngina sekalenda karo meragana ginting meragana tarigan meragana sembiring meragana atang baramalam nggo bagai kapekam ibas gelara panitia singgo kam latih ngaturkan gendang indah karinana tarigan meragana ginting meragana sembiring meragana karo meragana tambara malam turang berusi 5 ngolati hakap kena ngaturkan gendang endak karinana siar kena karinana kutale para samurai jape yaringan udanlah tampil udan laslah tampilas karina ngejujung kena gelah tembemin biaya gendang bas kerja tahun le para samura bagen dube bahan kena bagen panitia ngolati hakap kena mangun ni bas akap dulati ke likange begiken kena cakap mampur silbahan kena sakit hati sienda karina panitia laman beginten olah begiken cakap simuro sajangan ca uga maka tembe maka mejile pagi gendang kutan tenda bagelah pagi rusur bahan arif du sukses gendang kuta le para samura dibatasi masu mulai malam pertama sahku malam kedua
lalit sirubat-rubat lancar karina majile kariban kena perjalanan careda peladak papan taras nandenta panitia pedalan kakari undangan landak kakarina donator ulah kari bandu situalem pramerga-merga gendangeda maka ulalit sirubat-rubat panitian terem bagen panitia sibara-sibara bagen cabeloh kumasu-masu totong kuenda me toto kami ras ruh tari ganula tama-tama sangkut ukur sesura-suran takari na panitia bagen kepala desa kami ugange surah-surah dumama karona entah rendeka kena tendu bas panggung doi kai siban laguna sungkun perangkat doi impal ya Bapak Bas Kapolsek nari entah rende tendu pak ya siapa kena entah sekali cak di gendang kena